ijambo ritangiza kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ku nshuro ya 27 ku wa 7 Mata, Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwageze ku iterambere ritangaje kandi ko ruzakoresha imbaraga zose rufite mu kurinda iryo terambere rimaze kugerwaho. Perezida Kagame yavuze ko iterambere ry'u Rwanda ari ikintu cyiza cyo kurinda, ndetse ko bishoboka hose u Rwanda ruzakomeza ibikorwa byo kugeza mu butabera bagira uruhare mu guhungabanya umutekano warwo. Kugeza ubu mu nkiko zo mu Rwanda harimo imanza nyinshi z'abantu baregwa kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda, barimo Paul Rusesabagina wari umuyobozi w'ihuriro rya MRSD ryari rifite umutwe w'ingabo wa FLN wagize uruhare mu bitero byahitanye inzirakarengane mu turere twa Nyaruguru na Nyamagabe. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda ruzakora ibishoboka byose kugira ngo ruhagarike abashaka guhungabanya umutekano rufite. Perezida Kagame yagize ati: u Rwanda rufite uburenganzira bwo gukoresha uburyo bwose bwemewe n'amategeko mu kurwanya ibitero ku baturage bacu, ibyo nta makazi hari. Aho bishoboka hose tuzana abo bahungabanya umutekano w'igihugu cyacu imbere y'ubutabera. Amategeko ntakwiye kugibwaho impaka, ndetse ubu dufite imanza nyinshi ziri mu nkiko zacu zirimo abantu bari mu mitwe yitwaje intwaro. Perezida Kagame yavuze ko bibabaje kuko bamwe mu bazanywe imbere y'ubutabera bari bavuye mu bihugu by'amahanga barinzwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kurya ikibazo ibyo bihugu byagize atari icyatumye abo bantu bazanwa mu nkiko z'u Rwanda, ahubwo ari ukwibaza uko bageze mu Rwanda. Yagize ati: ni nko kuvuga ngo reka twe kuburanisha uyu muntu ku byaha yakoze, reka twirebere gusa uburyo yageze mu rukiko, ibindi tubyirengagize. Rero dufite urugendo rurerure muri iyi nzira. Aherekeye kuri iyi ngingo, Perezida Kagame yibajije niba tutakabaye twita ku bifite umumaro ariyo mpamvu abo bantu bari kuburanishwa mu nkiko z'u Rwanda. Aha Perezida Kagame yagarukaga ku mpaka zimaze iminsi z'abibazo uburyo Rusesabagina yagejejwe mu Rwanda, aho hari abavuga ko yashimuswe nubwo ubushinjacyaha bwagaragaje ko bidasubirwaho ko ari we wizanye nta gahato ashyizweho. Hirya no hino hakunze kumvikana baravuga ko batavuga rumwe n'u Rwanda ndetse ko bazarubohoza bakoresheje imbaraga zose zirimo n'iza gisirikari, nk'uko MRSD yabigerageje mu 2018 ariko ibikorwa byabo bikaburizwamo rugikubita. Perezida Kagame yongeye kuburira imitwe yitwaje intwaro, avuga ko ibyo bifuza byose bitazashoboka kuko abanyarwanda batazemera ko igihugu cyabo kigirwa akarima k'imitwe y'iterabwoba. Ati: abanyarwanda ntibashobora kwihanganira kwemera ko iyo mikino mibi ikomeza gukinirwa ku butaka bwacu, ntibizashoboka na rimwe. Ibihugu bitwigisha amahame ya demokarasi, amahame y'uburenganzira bwa muntu, ariko bigacumbikira abantu basize bakoze jenoside mu Rwanda cyangwa bakinafite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ibyo bikora bikitirirwa ko ari abantu bagamije kugeza u Rwanda kugera ku rwego rw'iterambere rutarageraho. Perezida Kagame yavuze ko biteye isoni kuba byinshi mu bihugu bicumbikiye abafite ibyaha bashinjwa n'u Rwanda byanga kubatanga, bivuga ko ibyo baregwa ari ibihimbano, bikavuga ko abo bantu bazira kuba ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Yavuze ko igisekeje ari uko ibyo bihugu bidatinda kubona ko abo bantu u Rwanda rushinja ari abanyabyaha koko, kuko hari ibihugu bimwe bibafite mu nkiko zabo abo bashinjwa ibyaha bitandukanye. Yongeyeho ko bitumvikana ukuntu hari ibihugu byanga kuburanisha abashinjwa kugira uruhare muri jenoside kandi byaranze ko banoherezwa mu Rwanda. Yagize ati: hari ibihugu byinshi bifite abakekwaho jenoside yakorewe abatutsi, ariko ubusabe bw'u Rwanda bwo kubohereza kugira ngo baburanishirizwe mu Rwanda bukangwa. Ntibyakabaye mu Bufaransa gusa, biri no mu bindi bihugu bikize tuzi aho ibi bikorwa bimaze imyaka 15. Yasobanuye ko hari aho bavuganye n'ibihugu bibacumbikiye babasaba bati: abantu 5 bari hano mwabaduha tukababuranisha. Igisubizo cyari oya, nta masezerano yo guhererekanya imfungwa dufitanye, ntitwizeye inkiko zanyu, ntitwizeye amategeko yanyu. Perezida Kagame yavuze ko ikibabaje ari uko ibyo bihugu byanze kubohereza mu Rwanda bikanga no kubaburanisha, bigakomeza gutyo imyaka irenga 15. U Rwanda rumaze gutanga impapuro zo guta muri yombi abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi zigera ku 146 z'abantu bari mu bihugu 33 hirya no hino ku isi. Muri abo 46 bonyine nibo bamaze gufatwa n'ibihugu barimo bagejejwe imbere y'ubutabera. Perezida Kagame yavuze ko ibikorwa byo kudahana abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bimaze kugira ingaruka zikomeye zirimo ubwiyongere bukabije bw'ibikorwa by'ipfobya n'ihakana rya jenoside, aho yagize ati: iyo abashinjwa kugira uruhare muri jenoside bahawe uburenganzira bwo gutura kandi kubazana mu Rwanda ntibikunde, bigira ingaruka zikomeye. Twabonye ubwiyongere bukabije mu bikorwa byo guhakana no gupfobya jenoside mu buryo bizatwara imyaka myinshi kugira ngo bihindurwe.
byongeyeho ko bamwe mu bazi ukuri bakabaye basobanura ukuri ku mateka y'u Rwanda bahitamo kwicecekera. Ati ikibabaje ni uko abantu benshi bazi ukuri bahitamo kubyitarutsa bakicecekera. U Rwanda rwatangiye ibikorwa byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ku nshuro ya 27 bikazamara iminsi 100 igaragaza igihe jenoside yakorewe abatutsi yamaze iba, aho yaguyemo abatutsi barenga miliyoni imwe. Ushimiye cyane ko warungurikiye muri aya makuru. Iyi ni isi mu ncamake, nawe usaba koze subscribe kugira ngo nandi makuru yacu atahajye itakugeraho mu bambere nta gutinda. Murakoze cyane, mukomeze kugubwa neza no kunogerwa n'ibyo murimo. Imana ikomeze kubarinda.